بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جي أندفتني كتاي تين كتاي درسي تنيا كتابة خلاصة نور اليقين سيدنا نبي جدا صلى الله عليه وسلم خن برنوتا سيدا جل كمنه الرا درسي لما فاتين بقولت ديبينه درسي لما فادا خليسا برنوتا خنيا خيستي متى دوره نسبه ووفاة والده درسي لما فاقي سجو دالوتا سايوخين غوسا ساتي في دو إنسا أبا إسا أبان إسا عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب جامع النت برزن أمان إساتيس آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورا بن كلاب جامع كلاب الرول الدفن فتجتمع أمه مع والده أمان إسا أبا ساتي وجنين كوالد دفتو في جدي الخامس أخا غوسا خشنب فادا كلاب الرول الدفنين ولقد توفي والده أبان إسا أمون دوئه وهو في بطن أمه وصون في النقراء أمه ساخي سجرود دوين وعمره 18 سنة يروسن عمرين إسا أبان كنجة يرو دوخنا إسا نمت قادات يجو تكينيا فود ملي عمرين إسا وقا خد سديتين ودفن بالمدينة مدينة دتي أولامه مدينة يروسن كيزتي يثرب جامتي يثرب التي أولامه يجو مدينة يجي إسلام مان دفته مقام مدينة خنار كتة ملي چدرو يثربي سببني دقيفيس سببا سمان أبا إسا يجو شيبا أچت دلته أمان إسا مدي ور يثربي أچت سمان سنة كما دقولالتي لالو دقت سمان أبا إسا أچت دو يجو ولم يترك له شيئا من المال كبينيا راواتا كان ديفنه بجو كبينيا هدون ديفنه بجنة ملي واته كونما ديسه يجو مالف سلادتين أبا ساتيس نما جرتي gama biraatiin ammas gabrittiillee ni dhiiseefi jechu saniifuu hedduun dhiifneef jechuudha hiikaan dura gaafilee tana maa nasabuu min jihati abii mee horte gosa isaa karaa abbaa isaatiin inni Muhammad eenyuti Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusayyi ابن كلاب جنان عبد المطلب جچون غبرچ مطلب جچو مال جچو سلا مکان سا مالين مکان اخا خوسا شيبا جچو مالم شيبا جچو ما جو نما اري جولم مارا قبو سنيفي الرول جنين نما اري درانو قبو جچو هايا مال في غبرچ مطلب جنين ين مجاداتي تو مدينة دت أبان إسا هاشم كن أشد دله أشد أبان يجدو يبودا أبليسا كاب أبليسي إسا مطلب جنين مطلب كينيا غندي يسربسن بككنا مجان تو كخانين أشيكا بوجرا فدي جينجچو أكاسه مطلب كن كه غنده زندگه غندتي سيبر غابا مجادال لندي دويجيني هاي ilmo hasilatu bakkuma abbaan jiru geessanii tiim galche haajaniini fuudhee yeroo dhufe ijoolleen akkuma agarteetti gabricha Muttalib haadha Abdul Muttalib jan kun gabricha Muttalib jan achumaan qoosaa ta'etti hafe saniif kitaaba keessatti gabricha nama biraa namaan jechuun hin ta'u haasha Abdul Muttalib wanni kitaabni jedhuuf gabrichatti hin feenee jechuu akkuma maqaa tokko fadhan malee wanni haasha Abdul Muttalib kitaabni jedhuuf gabricha nama biraa ma fakkeenyaaf gabricha aduu Abdul Shamsi Abdul Ardi Abdul Samaa namaan jechuun hin ta'u duuba Muttalib sunoo maalinnan gabrichatti maqaa gartee gabricha baluu janii isa gabra akka rabbiitti haa akka gabricha aduu gabricha Iyesuus jedhan sanitti Gabriel jedhan sanitti hin feenee saniif kitaabni haasha Abdul Muttalib jedha isinii galeemma haaya متى توفي والده أبان ساقا فمتوي مات وهو في بطن أمي أظني في مجان غرا داغي زجرود دوي اين دفن ايست اولامي مدينه دت اولامي خلاصان چنفا وان برنه
أبوه أبان نساء عبد الله بن عبد المطلب جامع وأمه أم نساء آمنة بنت وهب جامتي يلتقي نسبهما في جدي الخامس شن غستي ثاني خولد دفو أخاه سا شنفار ولد دفا مات أبوه وهو في بطن أمه أبان نساء ودون في النجرة أم سا جرود جند هايا ورقني جا وري عبد المطلب كان نقولي قريشي وري قريشي لا كن أدنان كن دوبا عربا خم عربا إلمان إسماعيل عرب نلما عرب قليفي عرب دران عرب العاربة في عرب المستعرب جنين عربا في عرب دران عرب ندران ورا يمني أصلين قحطاني يوتا جن جرهم يوتا جن ورا جرهم خنمو شام الرادو فيجو بيا عربان تين أجمع يجو أشر راي دفعني أسيق جلان أكادا تجلان كله جل درسي تاني غير سد برسنه جلاني مجان عرب أفان عرب رابرته عرب يته قوته أزول إنجرن هرتين ديرات هات إسماعيلس دوته إسماعيلس دوه جبو تران يروغنا يا إنكا تيجو إنيو دو جرهميو تافي ورّا غرتي هذا إسماعيلين أسنوكوب سيسي جينساني في إلمان إسماعيل كان يدو هذا جو فتنان نما جرتي غيرو دكتا كبر غوسما كنا قوبته جرتو بر غوستي تندور أشي رفته چون دكا جرتي بر يا والفلو دكا جرا مره بر غاده چون تندور تينيا جاني وسما جريكا फिर रुमाई बर अबोतिन ते न्यारे से मालसा निरी सम्मले अच्छी वाफिद देविशां का नौखा कबत्ते वाफिद दे चिंते न्याबर जने का अच्छुमान या इन काते चु यरो या इन काते वल्लोलानीत इल्मान का नच अफसनी चु वर्री जुरहुम कुन वर्री दियो चिकु बते हाडे इस्माइली बल्ला मसेनिसन और दवात दियो मुजिरतनी में खबिशां के सनिजियन संका आकाशती गंदा खाना जोले इस्माइल तना चप सनी गारक गलचन आंगोन दुराने न्यू रदिया मुजिरती इल्मान इस्माइल रदिया मुजिरती आकाशे फोड़ा तनी होई चिरुफनी दिशाना सी असुमा बियदे न्यू गलते हैं तुम जने का हे आसे बियदे ने नुबुल चिती जरी या सनी कोनिस आबदम बिलिसुम्मा ते न्या मिर्गा उम्मा ते न्या का वाले से बिशार रब्बी नोहन नजन नुमात तो आंगोड़ा बियास लूटे आंगोड़ा जरी सानिस गारक गलन बराडेरा वल्डा वंजे चुम्मा ओदोने भी आंगोन वर्रा जुरूम सनार का जिरतो ओदोने भी गाकसे वल्डा ओडा जिरनी थी रब्बीन चर्रा ओफे इर्रजबाते चु इल्मान इस्माइल कुन इर्रजबातन अक्की जो खतावनी से नादा इच्चिती जिरा जाज कैसा इल्मान इस्माइल का नखैसा नबी बास उदिये मा मेरे सोनीफ अच्छी रास बिज्जी सो बिज्जिरला रब्बी आकाशिम मोहनी चपसन यारो दुब्बीन जबाते अक्का गावा कैरोसा निगाहिलाल जलक गुरते हुमा कब्री सानी वर्खनी हुमा बियदन आया ओडा मुर्तेजन वलगई गोडनी तुमा गब्रोम फता वरी जुरूम कुंका कांगो दुरान राफुर अतेगुन ने आना कमाता रुजन अक्केतानो अक्कुमा एगा नंदुए harrenka sardurin bikilin injenne isanis bishan kana kana garra gonu akami gona jeniti dahaba qaban daga dahaba gurguddo kana hamma harre rafi achudan denni fodatani hamma gala rafi udan hamma fardar rafi udan denni fodatani yabo wana fe ganda khayza wali qabani tuma gawale gurgudda dahaba kana ela kana etiguran jechu ela bishani kanatti guurani tiga eega itti fixan booda gubbaan dhagaa biraatti guuran achi boodaan biyyatti dachaasan akkasii wal qixxeessan eega wal qixxeessan booda jaboo turan kaa osoo ijoollee Ismaa'eel tana gaara firraa dhoorkanii eega bakka too wallaalamte booda dubbiin jabaannaan irra kaayan kaachi ulii dhiisanii biyyu akkasii gaagandi bilisoomne jedhanii biyya seenanii ganda makkaa qabatte jechuudha amma ilmaan Ismaa'eel kun qabatan. amma wole bishaan bakka tana isaa argan wallaalan dachi diriirsanii gujuma dachaasan kana way qotanii reecha botoranii dachiin kaacee taabaaftee waa takka namni bakka tana himu jiru
nuraanis rabbiin nuun qotini dura bootiin teenyarraa dhuyde jedhanii akkasitti dhiisanii amata dhibba meeqa waan beeku bishaan zamzam dhabame bishaan biraatuma baafatanii sanumaan jiraatan osoo deemaniiti akaakon nabiidhaa geenye mas yaa'u jirraa beekaa gaseen achirraa hin asee gale akaakon nabiidhaa kun Abdul Muttalib ka Shaybaan ka yannu kun jaarsi guddatee fuudhee ilma tokko Haaris ka jedhamu adeera nabiidhaa jechuudha sallallahu alaihi wasallam ilma tokko harkatee isaa jiru hanga Qureeshiin tunis hedduu kabajan Abdul Muttalib kana Shaybaa kana manaa marge jechuudha rafee manaamaan namni tokko deemaatuma dhufeeti hojjeeni kun olaal bakka tana bishaan keessan jiranii hadur warri jiruhum kan rabbiin haadha teessan ummaa teessan haajaraadhaa baase asitti awwaalame bakka tanaa baasii jaanitti himan akkasitti yeroo dhaqee waan ni godhe gandatti akkasitti ka Qureeshiin aw qarabuma rabbi arabni nu maal nuun jaami qaanyidha waa manaama kan keetii jechaa jechiin qonnu jenneen gurri ol galu haa gaggalu maaluma nuun jaam manaama Abdul Muttalib jennee gandi guutuun ka'ee tum yeroo dhaqee asii dachii dongore waan idhaahumaa san Abdul Muttalib manaama qaanyidha hojjenin ka manaama jenni dachii waan qotanii akkasii haa jeetti dhiise galgala lammaffaan rafee Abu Abdul Muttalib maaliif hin argini maaliif hin qotin jenii manaamaan itti dhufanii qotii baasii bishaan gandaan na didee itti himii jeen akkasitti aboo manaamni na deebi'ee jeen dandaatee isanii jeniin dandaateetii jeniin guyyaa sadaffaadha atummaan qotii kheyrii guddoodha harkachuu teessaa jeniin akkasitti diddanii jeen amma hanga guyyaa sadii na deebi'ee ji'ee ka'ee haadha mana isaa mariisisee ulii dongoraa isaatii fi akaafaa isaa fudhatee jechuma jirtuu tanas seenee jechuudha. Nan gaafattan gaafata akka waan akkas hin gaafannu guyyuu bira dhufanii Abdul Muttalib meemnum tokko qotte si haa gargaaru gaa jedhe si haa gargaaru gaa mana rabbiin manaa maanis nama numa fe'a manaa maanis akka hedduu jira bar jedhitu waafi jedhiin akkasitti yeroo kuchise boolla inni keessa seeneeti biyyee baaldiirra naqaa mucaan daa'imni xiqqaan irraachi naqaa haati immoo bishaan fiduu hojjaa fiduu haadha adda addaatiin isaan ammaas yeroo dadhabanii isaan gargaarti isaanuma sadeen qofa jechuudha mucaa Haaris jennuun kana osuma janii ka yaa guyyaa booda eega dhagaadhaas baasee jabuu baasee booda daabni ol iyyaanere yaa wachumaa iqa warri re'ee akkanatti teessuu fi kan akkana harku dubbii himanii warruma akkana waa fuudhee mana keessa waa horii jiru haa dubbatiin itti arjiiri ka oofeeti isaanii waliin jechuudha jiru haa namni waa fuudhee kun bareeffamaa beefema dhageeyanii Agguda bangga kun olaal daaba achuma gubbaa dhaabbatanii yaa maashara Qureesh haloo mootti janga dachii waliin qabna hai miraasa abbaa keenya waan asii Qureeshii hunda qaba kotta itti wal yaamu hawa ulii qaama ulii isa gargaaran qaba aboota duraanuu na diddanii heegaroorraa akkasi gawaan daabate akkasi guuranii ol dhaabanii akkasi gatta'anii Abdul Muttalib gaama dhugaa walitti dubbanna hamma sarara dhiifne badii qabna tirfii faaqa tirfisii goona malee daaba dila kana kophaa ati baataani sammutti finimanii jedhin du'eetumaan dhabamaa jedhaniinis tirfiin naa gootanis hin jiru waan kiyya manaama isaatii dachii naanuu jettanii duraanuu dhiiftanii du'eetumaan badee qofa jedhan akkasii sangaa duuba nama tokkoof eeqa namni tokko kophaa waan taruun eeyta nama tokkoof biyya guutuu qarra jiru ni beeyta yoo dantaan sii gootee humna tante amma hoolii sii saamne qa irra tirfii sii goone malee
evettene min janin dhugaafetti bijarin akkasi gaa wallolani akkasi hayyuun isaan jidduu dirmate awwa irraa akkanaami Abdul Muttalib waatis ka tana ittee waan abbaan keessan dachi abbaa keessanii tan waliin qabdan biyyarraa qobaan fudhadhaan atillee waa sirreemi takka aboo isinis duraanuu wajji dalaguu diddanii wajjiniin qotuu diddanii inni fudhannaa waa sirriidhaa miti akkanarra amma waan dubbii adda nama baasu kuhaana tokko jira raayiduu warra waa laalu yeroo sanitti raayiduu nama akkanaatii jira nama yoonii fi wal dhaban dubbii nama adda baasu raayiduu sun biroodhaa ittana wayiidha haaya akkasi kuhaantittii san biyya fagoodha jirti filanii ati hosiif ta'a anis naaf ta'a waan isiin murteessitu isaan gaama yeroo wallaalaa warrummaan isaan itti wal kasasanu warrummaan itti wal himanu hayyuun isaanii warra waa laalu kana naaf ta'a jee akkasi manguddoo lakkaawanii fi asitti eeganii kutan jechuudha barahaa keessaa gaa bishaanis gaalarra fe'atanii yeroo sanitti himan akkasi gaabira dhaqan intala isiinii wayii laalti riwaayaan gariin gurbaadhaas ni atti ati alaa kullee al dhaqanii itti himan ka akkana jee qissaa jalarraa himee kaa himanna maaltu sin fidi yennaan ka jalatti kaasee itti hime akkasi gaa boodarra isiniif taati jetteen kaawanii nan murteessu bishaan keessan kana asuman naqaa jetteen galaa jetteen deema qul bishaan duwwaa deema jetteen akka taatan bakka dheebuun isin qabdee halaakamuu keessatti qubadhaadha walii kakadhaa jetteen maal irratti namni bishaan akkanumatti ciyaaneeti barahaa tana keessa harkaan akkana goona namni bishaan biheef isaatu bishaan saniif dahaba saniif qabaa jecha walii kakadhaa jetteen akka aadaa ta'e saniititti wa'ada san walitti hin diinu jaadha rabbiin bishaan tokko isiniif baasaa deemaa jetteen akkasi bishaan asin naqanii ni kutanii yaa barahaa arabaa tana keessa osoo deemanii ka arrabni keessaa bihe dhuman ka bakka dhumiinsaa eegugaani ka jilbarra ta'anii walii kakatan ka laatii uzzaan kakanne jeni ka irbuun isaanii ka eega irbuu isaaniitiin ka aaliyaa isaanii waan gabbaranii walii kakatanii namni arra furamne sababa isaatiin abadan isuma qabajaan jechuudha akkasii kana qoqqotan harkumaan akkana dhagaa tokko ol fuudhan bishaan Abdul Muttalib mul'ate ka kunooga hayni haqaa haqoo haq jee hamma haqoo haq hin jennere homaa duraanuu nu karaarra hin jirre yaa Abdul Muttaliboo arromanu obaasiin amma akkasi gaala isaanii irraa guuttatanii obaasanii fi sinqii fudhatanii dhaqanii akkasi gaagandii walirra ta'anii eegu jiranii kaa galaa jedhanii bishaan gazaati maaliin amriin kun akkana keeyta jedhanii seenaa jalarraa kaasanitti himan akkasin namuu daaba dhiiseef yaa waggu daaba dhiisaniif Abdul Muttalib ka waa akka isaaniitti garaan jabaanne waa xiqqoo ka waan ijaan firraa achi deebisu ijaan firraa falu waan janga waa xiqqootti kakkanne waan guddaa ni hambifate yaa rabbii kiyya jeeqa rabbii kanaas barnuma beekanii gaa toohiduma isuma qofan gabbarre malee akka edee dubbannettu amantiin ka Ibrahim nabi Ibrahim ka amantii islaamaa qabaa mire Ismaa'iilis akkasi qabaami himanaan kabar asuma geesse ittuma duraalaa qabte malee akkasi gaa shukrii rabbii kamiin taaji'ee yaa rabbii kiyya yaa rabbii kiyyaate kanan naa tumsiteemi silaan irra ilmaan qabaadhe ilmaan illee na cinaa dhaabbatanii irra ilma tokko malee hin qabu yaa rabbii yoo dhiira kudhannaa kannete tokko laalsumaa jechaan qala yaa rabbii kiyya jedhe rabbii jecha qalaa bar tokko sigalee wallaala yeroo si jaan taphan sayillam amma akkasaatitti hafne barinni ilmoon akkasi jaaladhu sa yaa rabbii yoo ati ilmoo kudhannaa kannete laal gurbeenka dhiira kudhan akkasin na cinaa dhaabbatte roorroon na laallattu yaa rabbii kiyya tokko yoon sumaa jechaan qala qodhaasi jechaa godhe jedhe akkasi gaa walii fuudhas itti heddummeeyse achiin gaa hormaatatti oofe ilmaan kudhammaan dhalatiniif re gaas yaa addeemu jirra beeka amma
amma isni gale dhufne bar ganda dhufne bar ilmaan kurna keessa qarraate kaayeenyu Abdallah taanere Abdallah Abdul Muttalib Abbas Abdul Muttalib Abi Talib Abdul Muttalib Zubairi Abdul Muttalib Haris Abdul Muttalib lakai ga wali ilman ila ilman kudan ya tiga wali gala akaseka amma wali yaro mucani sama wali gehe ga balla ke dabbate akase kota jena wali akaseti kaaba bira geese ya ilman ke je wali kabe ani gaba akanatin wa ada rabbi ya gale koda rabbi ya gode amma wal mariyat dada tokos kannada aje nga mawli rabbin ballama sana gute ana ballama khaysani afe tokos kanna aje nga kanin kalume rabbi yacha akaziga namu ada te nyawji mariyanna jani khail mamma sanu te ada akazig wal mariyatani me kana aji yette nga tonis sikofa itu ilmazati bi me kana ji anaje ini go gucete kauda kursi te cuma kaisa karam formata rabbinu khafadu ni biya hita adar bui aje jannam to kan anjina jette akazi gagandinis walid dofani Abdul Muttalib arra ilman kaludi mani jani ilman kaisa to ko kaludi mani jani gandi gutun dofani gandi unti sila kam fadan sila Abdullah kaisa ambisani namni bira ana jeef kabiya fadan mujanje nura nabi da kana sallallahu alaihi wasallam khaisa ifa namnun tikana jalata ji Abdullah kana malib nura nabi tibih jalala kan mujalata namnun amma zakazi wajin fune ilmun ranaf namnun di Abdul Muttalib kalu di maji yaw mucha sampa to ko bate majan yaw mucha sampa to ko yo bate majan akazi gaganti ole dofani ilman ni gorsani abo nam to koif kabaka tuti duma magwa kabdi ni janin da kamno hita da jira jani akazi ga hita ro darbanu enyu rabu Abdullah rabu akazi ga wali Abdullah rabu gandi abo ho jani qalbi jabsani abo hita kana radi bi ajam firra yoga rabbin ka khabira radi bi zambenu akase oso jolle loltu ga rabbin gode male sa furate akuma sin jalatani tenis jalatete oso jolle loltu heta der bani ta namaz Abdullah marbu takti dana jani ha jani magara jabatani rabbinu khafratu ni bi ga jani kanamu gara jabate ta heta Abdullah marbu yechu akase kalas gauli jarsi narrachi di ma rabbin na kanne ani zakai sin fedani tim fada akai sin jalatani tin jalada anis rabbi na kande wa ada rabbi qiyasun ingutan inkala narra diema akase gamu jaya me nyata kam feta ye gafate akase ga annani fi annan galati fi wa hunda zette kande akase ga nama qalu diema ka kana huccu tori wajin qalan jega huccu bare dufaya kana tujara mere dil dhaba san kaba akase tifaya kana ittihaye muja deke hatiram urgeze ganama ablelal bare du tana khatan gu namar ramra wada kan namne dabbanne tana fidete akasi gaganda na waji qabaje ne kha gandon da damate hawan amma kan mata kare tabara te ko bale har tari ber waraka kai zari khair aro kana und firra ya sani qaw gandi namakka garaje bato ya ammate firra ya zanga akase kaaba bira geese fola gaggara gale aguni fi ijano sone fi ne gu garan nanden dewjiye yaro ora in kase kaye akase talata karra kaye dini wade kasho tasje haf qurani irradar banar kasa abo mana radar bidan jennere khay jeni mujawal kasan mali way ram fanne mali gaba to gollo len talata ka denu base hay achre ine tuma amriga banna wale onni mujagal to male yo rabbin formata jifid imbe no khaza akasim mujagal de zanjechu akazi gattani amma garra isatu waci base
manguddoo godhanii intala dhiyoo biratti gammas isiidhaafis ka waan nama waa laaloo kannan ka fuudhanii qaboode haba kana fuudhanii fi isiidhaafis akkasitti dhaqan jechuudha. Yeroo dhaqan akkasitti itti himanii ka sababa adiyoo ati akkasitti addanu baafte saniin bishaanis akkasii harkannee akkasitti dubbiin isuma haftee akkasitti gaafas kahatee rabbiif qodhaa godhee mucaa tokkoon qalaji'ee jeni seenaan kaawoo irra diibuu barbaaddi itti himanii yaa'u mucaa san garaan nu dadhabe eeganni qaluu malee nafin firraa boodarra rabbumaa jireennee ka sit dhufne mee furmaata laali jeniin gaarraas waa furmaata hin dhabdu akkasitti har'aas furmaanni hin dhabamu jetteen itti laalte isaaniin bulaa jetteeti furmaata harkeetteen deemtaniiti mucaa sanii fi gaala 10 fixaa darbitan jetteen amma olii gaala 10 fi mucaa yoo hixaan gaalarra bu'e gaala 10 irraa qaltan yoo hixaan isumarra bu'e gaala san 20 gootanii yoo isumarra bu'e gaala san 30 gootanii hanga hixaan gaalarra buutu akkatti yeroo hixaan gaalarra bu'e gaalli sunii fi mucaan sun gatii wal qixa akkasitti baraa jetteen akkasitti gaadacha'anii yeroodha ganda galan furmaata gartanii boojanii agarra janii dubartiin ni ililchitee ni gammadan kaa'e ammoo gaa furmaanni jiru gaala 10 fi mucaa jaan jennaan ta gaalaa dhibbaa waa ta'uu jee qajaarsi abbaa qabeenyaati mire tasuni oofaa jee achi hixaatti eegalanii gaalli 50mittis 60mittis 70 ilaa 90mittis mucumarra bu'a fidanii gaala dhibbaa fi mucaa godhanii hixaan gaalarra bu'e jechuudha. Nabiin akkana jedhe sallallahu alaihi wasallam gaalli namaa maali gumaan namaa gaala dhibba ta'uun achirraa eeguno achirraa safte jechuudha waan gaafa seerra akkasii gaala eegale kana gaala kophaa isaatitti qaqqalaga ma afaan isin nyaachuu dhaban silaarra gaala dhibba silaa jiraadne namni gaala irraa dhorkuudhaan waa jira more gaala dhibba takkaasi qalame wayii isinii mare kun gara fudhate kun dhoka fudhate kun mata fudhate qalanii mucaan sababa sanii nafe guyyuma sanii mucaan haa fuudhuu jan jechuudha. Arruma waliiman isaatis arruma karabbii mucaa kanaaf illee jala baase ka arruma jan akkasitti warra eenyu dhayna janii ka warra wahab kana ka warra aminaadhaa kana jechuudha. Aminaa intala wahab warra wahab abdumunaaf intala aboo intala naamusaa takka qaba wahab abdumanaafi arraa kanne nuufi janii achi yaanii osuma achi yaaniiti karaa kana mudannoon takka mudatte akka kitaabni seenaadhaa himutti mudannoon dhufte maal jaa intala takkaa jira makka keessa waraqaa ibnu Nawfal irraa kitaaba garaati kitaaba kam kitaaba Tawraat kitaaba Muusaa irra buufame kana waraqaa ibnu Nawfal janii makka keessa jira kan seenaa nabiyyi ganaa dhufuu beeku jechuudha. Seenaa nabiyyi ganaa dhufuu achi maal jechuu arkan nabiyyiin akhiru zamaan ergamu mana Ibrahim jaare bira argamu ta'a milikanni kana ammas sammale waan hidha ta'uudha ta'a mucaan san abbaan isaa du'iinsaaf ka'eeti rabbi baasaa waan jedhu kitaaba keessa qaraanii jiran amma waraqaa ibnu Nawfal kunii fi intalti waraqaa irraa qaraatu tun warra Abdul Muttalib kana keessa akka rabbiin nabiyyi baasu shakkiidha qaban achirraa shakkiidha qabanii jechuudha. Sani duuba intalti isaa karaa deemuudha jiru warra wahab kana deemuudha jiran Abdallah kana kophaa dubbiftee kottu Abdallah itti gaayamte anaa seeruma hogguusi guyyaa biraa ati dura tan abbaan kiyya jeeqa bakka abbaan kiyya jeedha ina dura achi boodaan si fuudhaa jiran
haa akkas taatu ammuma koo akkanumanna idaameetten yeroo san duuba walalootti baasee yoo halaal hin taate karaan banaadha yoo hamma wa ammal haraamu yoo haraam hin taate immoo karaan cufaadha jiran yeroo san keessatti beekan jechuudha laal zinaan haraam ta'u akkasikka hamma sumennaan ka warri manguddoon mucaadhaan deemtu boobdalla isaaf ta'e jeniini ka laal kun kanii isa fuusisu yaanu dhalaa wajji dhaabbatee haasawaa jedhanii xiqa egaa isin yookaan asumaan amma na fuudhi isin maal ta'uu feete haadha nabiyyichaa ta'uu feete amma mucaa shakkallal abdallaa kana ka abbaa nabii ta'u akkasi kutanii warra waaf dheenaan gandigaa duraanuu quba qabanii akkatti mucaa kanaas rabbiin ablee jalaa baases quba qabanii lama laman goone ne haa godhanii fi galfatan jechuudha. Galgaluma kanatti mucaan haati intala gurbaa dabarfatte mucaa yeroo dabarfatte ganama dhufeeti intala san bira dhaqee abdallaan amma kun hosiin fuudhaa jeenka yeroo sanitti yeroo jaahiliyyaati wallaala keessa jiranii guyyaa tokkoffaadha namni tokko dhama kudhanfaa bakka takka fuudha aruuza intala kudhanfaa bakka takka fuudha namni tokko guyyaa tokkotti immas shanfaa jahafaa akkasi fuudhan kun ammas kalees fuudhee baruus fuudhee itti aana amma asii wanni hubachuu qabdan jaahiliyyaanii fi warri amantiin beeyne akka waan islaamummaan takkaa fi lamaa fi sadii fi afurii kana islaamummaan fiddeeti islaamummaan hin finne gad dhoorkite malee islaamummaan naamusatti goote gaafa nabiin sallallahu alaihi wasallam jiru san nama dubartii kudhanfaadhaa wajjin hin dhufee niin islaamaa waji'anii akkas taatu gaa jahani kan qabdu keessaa filadhu tana islaamummaan dura fuutee jeniini akkasin mariisisee jaha gadhiisee eeqa meeqaafaaf afur akkasitti hambifatuu jira islaamummaan wanni hubachuu qabdan waan duraan akkasii heddummaate san gaddeebifte malee islaamummaan kanneen ummatuma nagiyaan takkumaa fi takka fuudhu jiru kana lakkii lama fuudhaadhaa jettee barsiiftee miti akkasii hubadhaa bakka tana akkasii gurbaan kanneen fuudhan jedheenaan intalti kanuma fuula isaa keessa laalte nageetti deemu metteen hitaan na dabre akkamisi dabarte maalin teemee inni ennaan baraan sin jaalanne etteen nuura lamaan keela ija kan keelamaan jidduu nuurri tokko ifa kaleedha nuurri fuudhamee deem jetteen amma wali namuma akkana makaaniitii bar jetteen ati wali nageetti deemi humaa rabbiin aaminaadhaanii haadha nabiyyichaa ta'uu fadheetteetti himte akkam abbaayatti akkasi gaa yeroo waa xiqqoo booda abbaan du'ee jechuu eega haati dabarfatte booda eega abbaan du'ee booda mucaan haala yatiima ta'een dhalate jechuu ilaa dhalootatti kun akkasii sulfne isinii galeemma ka'annakum baashartumul qissa akkuma waan zabana sun jirruun fakkaattumma kalee maaliin jee siiraan seenaan bu'aan isiin qabdu umrii nama dheereessitiin jenne amma laal akka waan gaafa Ibraahim irraa eegallee amanni kun gaabeeki toora amad 500 addagiya laal edumaa fi irratti Ibraahimiin eegallee gaafa Ibraahim mootichi Saaraa hamtuutti dalaguu fadhuun baane gaafa dachiin mooticha qabduun baafne ni irraanfattanii achiin as kunne Haajaraa badhaafamtee Haajaraa san waan ilaa kannitee Ibraahimii kannitee achi booda Haajaraan mucaa Ismaa'il jettu harkannaan isiin hinaaftee achiin ariitee makka dhufanii makkaa kana qubatanii achi booda zabanni dheeraatee egaa itti booddee siidhaa hamma nabiin sallallahu alaihi wasallam dhalatuun geenye jechuudha. Isin galeemma kasi kun olaal seenaan dheertuudha onis hin jennu asi wayin isin hima. Mucaa tokkootitu Facebook kanarratti waan hin taane iddoo duraa takka barreesse jechuudha. Wanni inni barreesse waan hin taane je'e jechuudha. Akka nabiin sallallahu alaihi wasallam karaa halaaliin hin dhalatinii isiniif galame karaa san dubbate eessaa fuudhe masiimu
انت لا أبانا بيتين خو جتني دي ديسان ساني هوبته دبي جنام يسه ايجا يتين هم تو تدلقي ايجي ايجو أما يصير قاله هو كنا برته آها نسوب دمالة سان دبينا كنا يتين تابج چوكسه كوبا كواردا وارديا منتي تاده چوكسه هنا كسي برته أما فهمتني ها يا درسي صدق فرات السنغامة الدرس الثالث برنوني صدق فادا ولادته ورضاعته دلو تساتي في لغاتي ساتي اچو هو صفمو إذا دلو تساتي في لغاتي ساتي ولد صلى الله عليه وسلم بمكة ارغم ربي مكة دلته يوم الاثنين قيا اثنين دلته الثاني عشر قيا خد لما فادا من ربيع الأول باتي ربيع الأول الرا عام الفيل برا أربعة يجو ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ارغم ربي مكة دلته قيا دلته قيا اثنين آتي كما في الحديث الصحيح حديث صحيح أخيزتي ذاك يوم ولدت فيه قيان اثنين قيا دانا دلته جي نبي صلى الله عليه وسلم وحيدان بغير جغنا الثاني عشر من ربيع الأول باتي ربيع الأول الرقويا خد لما فاراجي باتي ربيع الأول الرقويا خد لما فا بري برقم ينام برا أربعة برا أربعة چوم ماليون فيتن ترى سنة برا أربعة تيسيني مودرا وان برا أربعة كات وان جامع فين سيما عربني يرو درتي إن كتبوا إن دبسوا تيفتوا والله لود أكو متى خينيا خجابة هاي لسلاسة في درجة لا خدراسوني أما من خينيا وقولي في وان تكيمو ديمن جافا سفرة جافا بار جافا سرقو جافا بقاقا جافا كوريلا كرمانجاني أكاسيت عرب نينيس تاريخ آدادا سنين سابو يجو bara kudha sagal marre bara kudha saddeet marre jechuu kan hin beekan bara arbaa jechuunis gaafni kun gaafa arbi makka duulesan jechuu abrahaan arbaan gaafa inni makka duulesan gaafni haya guyyaa kudha lammaffaa akkami beekan dhiiroo achuman naa qabdan duraa soofna guyyaa kudha lammaffaa ta'uu ni beekan ilaata itti dacha'uu yaana وسمي عام ولادتي برد لوت اساسا نياممي نمغافمي عام الفيل برا ارباجي مغافمي لان ملك الحبشه موتي حبشه تكوتو ارسل عام ولادته برد لوت اساسا ارجه جيشن ورانا ارجه الى مكه خرم مكه ليهدم الكعبه كعبه دي غوداف وكان فيه فيل عظيم ورانا زنكيس أربع قدات وكوجرة أربع سيابتنيتي أربع سنين كرمك كاديما فأهلك الله الجيش أكسر ربي ورانا سن هلاخه ورانا سن بليسه إكراما لولادة النبي صلى الله عليه وسلم دلوت نبي خبجوف ججة معجزة يجو نبي داتيتو أركمو داتا ججو داتلقاون علماء الإسلام هايا أما إننيس وركز جيراي ورقون أمو إكراما للكعبة كعباتنا كبجي جن كعب موسن كبجو لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت جيمر بيت مثلا يفجع شارع قديه جنامو أبان كتابة دلوت سات يفجع شارع قديه جا سنيف خير رم الله تو بيت مثلا يقودا في هايا قابل ندلت قافسي وأردعته يرود دلت مو إسان لو يسفته بعد أمي إسابودان ثويبة الأسلمية ثويبة إن تلتجامتو توربني أسلم تكلل لو يسفته خادمة عمه أبي طالب إذن خادمة
أدير ذات أبي طالب ثم حليمة السعدية إيجازي حليمة ورب نساء تكلل لو يسفته هذا مالداس نم ميجا يجوز نم سديمه إلى أن بلغ عمره 4 سنوات هنگا عمره نساء وقا أفرقهوتي توريج إلى وقا أفرتي لويس سنجة چورامتي وقا أفر بود مال تلوته هذا دوية چوراف ديما بيخي سنيف ديما مالي أما تفر بوتو لوغي رامتي يكان سيدا واردعته أمه بعد أمي أمها سابو داني لويسفته سويبة الأسلامية سويبة وربني أسلم خادم دتين أدير ذات أبو طالب ثم حليمة السعدية يجسي حليمة وربني سعد وربني سعد كون إما أكامة يروم بيتي بيكم تطي مكة في جدة يدو واديانا ما جدة خيزة ديم تونتوني وربني سعد كنا إلى أن بلغ عمره 4 سنوات أكذب تريرجم الرب صلى الله عليه وسلم هم عمرين سا وجا أفرجيزوت درر الدين بنجا إرجم الرب صلى الله عليه وسلم قويا إسنين دلته قويا إسنين يجا دلته إسنين دلت شو حديث سيا إمات سنجلموري ربي الأول قويا خد علاماتهم مالين بيكمه هم بيكم نيجو أكملتين بيكمني يا إنه يروه إني دلتوسان جارا دكانا تبيلو خيزة دلته هن كتبوا عربني أما برا 4 سنة بيكم تسونغارا 4 دفعة تيرانا بابيلين مكة توان كتود دلقة مسانيف بيكان باتي ربيولا ولي قويا قدلا ما يجو نمني بيكون جرو كتابني سينا والدبا باتي خيزة والدبا قويا خيزة والدبا باتي خيزة خرمدان جو جرو خان ربيو ثاني جو جرو خان ربيو الأول جو جرو خرجب جو جرو خشوال جو جرو أكنمل لالني نمني أما عمرين سا همنا جيسون يروزن كيزتي يو عمرين سا همنا خطاتو تاته باتين سم باتي رجبات تاتي خور رمضان تاتي خون شعبان تاتي أكنمك قياس أنجمالي أما ونمني تاريخا دالو تسا ورقاسي ريدان هم بي نبير مستوى قوتي باسابور قوتي قجن عمرين تجامنا نجيسي باتي كنا جيت باتي تا كفلاتي تمرن قاو باتو تا كفلاتي رقايا بر گویاراز توکما فلاتي رقايا أكسمة فيلمي ماله خانا جوز نجرا خابرا جوز نجرا مركانيدا متي باتينس مارن وجانس جچو أما جا أكمل تكنا تنجيلو لودا مالا ورجرين تورنا مالا لولو يسينيمو ورمويلو داتي لولا ما بلولان سيمو ربي الأولي ويا خد على ما تيجي مركانيساني جريني مره ويا كونو شك كابوغو يتنكا وانساني درابا دامي أكمل كزجتاجا تيبيسانه سينيما اسمه زنقابتن إيجا إني ربي الأولي ويا خد على ما تهم بيكمه أبا إساتيس باتي وجيمي يتنين كتابني أبا سا ويا دلته منجور أبان ساتيس جارا دوكانا خيسا دلته إننيس جارا دوكانا خيسا دلته بس لي قاله هاي أبو بكر يتنين هاي عمر يتنين هاي عثمان يتنين هاي علي يتنين وليغا صحابو تانا أبو هريرة جي ilman sahaaba qofa beekama male sahaabonni jaahiliyyaa keessa dhalate khayga nabiin sallallahu alaihi wasallam guddatee amata afurtan booda daawaadha yaame kun guyyaan inni dhalateen beekamu maaliif jennaan jaarraa dukkana waa takkan katabne keessa dhalatan jechuudha meekamitti nabummaan qoftiin sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana jee beekama duuba isinii galeema hin beekamu jechuudha tan akkasi gad luqimsatan آمنانيس بيكمو قبضي هاتيزا أخاكون ساتيز عبد المطلب سنقول يا خنا جامع بيكمو قبض يو كتاب سينا خيسا قوته جاهلية خيسا دلتا نما جامله كتابني جاهلية خيسا دلتا نما جامله يرو سنت تواني واتا كهين كتاب نبجتشا هم بيكمو جتشو أماس علماء الإسلام ورقة ابن حجر
warri kadhahabiyyi warri seenaa nabiidha sallallahu alaihi wasallam barreessan akka guyyaan dhaloota guyyaan isniinaa ta'uu gaadisa sahiyaan hime baatii tanaanii fi guyyaa hanganaati jechuun san akka khilaafa qabdu ibnu hajarilleen fatul baari sharii bukharii keessan deebisa jechuudha waan inni hin ji'e miti tan akkasin mirkaneessuu qabdan jechuudha takka haya barrinni dhalate bara arbaatii jenne jechuudha ولهذه قصة سينا موت الشهبة شادا خنا بيكما دغا غابا در حبشانتون نانا وخنا بيرو قتتي يمن كنا اكا خطاب سينا دتي يرو غري فارسي تي تو غبروم يمن فارس جچون ایران جچون وري غري فارس وگو جم فرنساي جا اكا زي بيتي فارس جچون مكا akama habashaan eegas Itoophiyaa itti jijjiirrate kanatti Faaris irraa Iraan jedhanii jijjiiran malee Iraan yeroo garii warra Iraaniitiitu gabroomsa taariikha keessatti Yaman yeroo garii immoo Roomeetiitu bulcha Roomeef immoo Itoophiyaa walitti akka warra alul kitaabii Nasaaraadha Kiristaana jechuudha Xaaliyaan jechuu beeku Room jechuun akkasii boodarra seenaan dheertuudha habashaatee nyatanaatiitu achi bulcha jechuudha yeroo achi bulchan kana mootichi Yaman kutaa Yaman bulchu Abrahaa kajaamu Araboota karaa Makkaa yaa'u arke jechuudha maaliif boojii eeggaafate bar mana tokko jira mana Ibrahim ho tan kanni bodo mana Nabi Ibrahim jaare tokko jira mana san kabajani jechu yaawdu manni misooma uti qeese asii kuno hajji de jenichi yaawolani jaahiliyyaa keessa beeki hajjinis akkuma isin himetti waan maqaa islaamummaadha hanga tokko waan araba geerraa beekadhu kanuma islaamummaan hin jirre san hajjiidhaas ni godhan akkuma ka qoda rabbi jecha goona jaan jennu sanitti ummanni kun misooma uti qeese hajji dana mana kasi ona asijjarro manni samal irra jaarame ennan lakki orabuma fedha gaadha ennan hoy dahabani asijjarame jeen akkasitti kaaba jee Yamanitti mana bira jaare ajeje barse wali hajji deettanii asichi deemuun injiru jeen yeroo kana ummata dhorkeechu yeroo kana namni tokko dhagee biyya Makkaati barqaallichi Yaman bulchusanii fiifu kaaba tana fakkaattu tolchee kana godhe jecha achuma aaree hay akkamitti inni waan akkanaati laga jee dhufee ganda kana bulee tattaa'ee suuta dagee guyyaa tokko waan inni kaabaadha jee jaare san dhaqee keessa sagaraa bihee itti dibee irra deeme jechuudha laabar wanni tantee kabajaan qabdu xiqqaattuudha jechuudha akkasitti gaa'eegas harkee maaltu kana godhe wali sabsabaa baasee farfataa baasee osoo qoratanii qaallicha tokko kan ganda mana Ibrahim jaare bira ganda kaaba Makkaa bira kaaba bira dhufe tokkootu dhiyootan hunda kuni maal kaabaadha kuni sadarkaa qaba jee dubbachaa oolaa isuma ta'uu noolu jedhanii qorannaan poolisiin irra geesse achitti aaree paarlamaa isaa ajajee waraana isaa ajajee kana dhiqaa jee dhiqanii haxira meeqatti cabsanii urgeesse eeggadhaa gaaji waan bishaan irraa baasaniin inni dalageemi galatan galchaafi waan inni galata galchuun maali isuma sun hin dhaqee dhabamsiisa jechuudha akkasi gaa ka'anii waraana arbanii yaabbate waraanni gaa ni ka'anii otoo ni deemaniiti karaa kanatti bulchaa tokko dhufan bulchaan kun yeroodha dhufan fideete abadan nu bira qottanii mana abbaa keenya mana Ibrahim hindi danjeenni lollan hoggubata ka cabsanii jiraa isaa booji'an isaa nu dura bu'ee karaa nu qajeelchi jedhaniin akkasii birraa duraanii lolee mire karaa qajeelchee uwwisate osoo deemaniiti ganda Xaayif irra ba'an Xaayif kana hadiraa guddaadhaa jira laatii
laatii gabbaramu kana akkasitti irra goranii isa kana diina kaabaadha seen achuma keessa dargaan bakka waan uzzaa fi laatii fi waan gabbaramu kun ka gaxoriyanii kaabaan tanaa miti jeniin jechuudha lalla inaawa mana masjida sanirra ka waan kana irra jaalachuu wanni beektuun warri waan gabbaru uzzaa fi laatii gabbaru kun akkasii kottaa jedhanii fuudhanii geessan akkasii kaabaa halaala harkee akkasii qubatee yeroo qubate gaa warri makkaa hundi ni dhagiyanii ni baqatan jechuudha nuti arbaan loluu hin dandeenyu jedhanii yeroo baqatan akkasii gaa maali dhiiroo osuma jedhanii tana keessa gaala dhibba takka kaakaa koo nabiidhaa ka Abdul Muttalib gaala dhibba takka qabi fatara waraanaa achi gaa Abdul Muttalib dhagee akkasii fiigaa dhagee yeroo dhaqe gaa Abdul Muttalib heeybaadha qaba damiina gandaatiis nama sodaachisa nama guddaa kabajaa qabu kana gulaale kanama laaleeti Abrahaan siree irra ifcinaa kaa'uudhaaf siree tana arbarra deemmatee lafa kaayyatee qubatanii jiranii mire siree isaarraas ifcinaa kaa'uu sodaateetuma qaanyedha jee ifi siree irra taa'ee lafatti isa dubbisuudhaas qaanyedha jee lafa nu afaa jee lafa bira gattaa'e akkasii akka odeessaa maaliif jirtan hunoogaa akkanatti sababa kanarraa dhaabbannee paarlamaa keenya murteessinee mana kanarra diiguudhaa dhufnee akkana jeen hayyee maaliif dhuftennaan anis gaala tokko narraa qabe waraanni keessanii akkasii gaalli sun gaala dhibbaa gaala sun naa gadhiisii fi dhufee jeen eeshuma jee ati kanaa'uma jeen odoon akkasii si beekee wayin siree irraa si kabajee gabbu'aa jeen maali ati mana amantii teessanii mana abbaa keessan ka Ibraahim mana xiqqaa guddaadhaan dhufa amata hundatti wal dabartanii kaa ilaa asin geessan kan hin diiguu deemu kan isaan dubbisanii gaala laacello tabaru dhuftu tabaru deemtu sanii jechaana dubbifteennan ammumaan si tuffadhennaan nan tuffatin jee waan sin galanii jira maali gaalli na qabaa jeen manni immoo rabbi qabaa jeen rabbii kam jennaan ni garta jeen laal jeen kalimaa takka jecha tokko sin dubbisu jeen mana sunii jee gaala kiyya qofa naa gadhiisi gaalli na qaba yoo fissi dhiise laal dhabamsiisi jeen manuma kana akka dhugaan rabbii qabuuf kaan adda barraa jeen ayyee ibaadata manuma kana akka dhugaan karabbii ta'eef kaan adda barraa ha na dhorka gaamma jeen na dhorka gaamma jeen gufissi kaase ber hoggusi kee ifumas si kaasaa beek ammanni rabbiin na dhorkaa sammuu isaa keessattuu ni manne ber akkas ta'e jedhanii ber kaallichi keenya sanis kadii hokote kan molaataan ni beektanii mi hoggaan ifi bira dhaqan akkasi kofle jedhanii ber isaa jiraaf jennaan maa isuma yaamin haaree jedhanii ber eegaa isuma yaamtanii maarraa fi cinqitan akkasi yaame ber ilaa maasaa hojii godhu jire akkasitti ifumas si kaasaa beekadhu akkasitti na dhorka gaajeen fadho si dhorka fadho si dhiisa nuti manuma kanaa abbaan qabaaf hin qabu dabarraan gaala kiyyannaan waraana ajajeetuma tokkorraan hambisin ajeeri haa tokkorraan hambisin gaala 99 hin godhin 100 kannaniif ni agartaaf iyyeeni akkasi kutee gaala isaa warra kutee baqatee wajjin ni ergee dhaammachuudhaaf kaabaadha taraa torbanni naanna'e cirracha irra facaase yaa rabbii mana kanaa jeenka ilmaan keenya baafanne nuti namni ilmaan isaa ooffate warra isaa ooffate beeyladaa isaatii fi qabeenya isaa baafate mana kee kanaaf jiraattu irraa dhorki dandeessu yommuu namichi kun sirra jabaate haa itti dhiisi jedheetuma biraa kute yeroo dhanni biraa kute haa akkasi gaalli kee arbinees as kee rabbiin gaattin jarjarre tara sadi je gaalli as deemutiti ni dhawanii waan agarre arbi haa
waan agarsiise mire deemuu dide jechuudha. Amma guni makara keessa tokko no bakka dura arbitti waan arbitti dide sun asii jennee milikkata si agarsiisa warri daawwannaadhaa keessa nu agarsiisanii jiran. Ni dide kheeti gexoofe ni deeme as deebise ni didi oloofe ni deeme as deebise ni didi tara lamaami if boode deebise gaalli arbini fiige qabo waan harku harkaa bire achi quchiiseeti ammaas gulufsiisaas deebise wagguma kada nagii akka waan gidaara wayiitti dhufee gig jeetuma dhaabbate fa'inda daalika waliigaa tiinni namee fi gaddeemuun dandeessaa ol deemuun dandeessaa if boode deemuun dandeessaa adabadhuun didamee mire khalaas walii sammuma gubbaa shimbirroon dhufte shimbirroon tete qumatana bar takkittiin dhuften deebitu akkasuma qotti yeroodha qotte jee dhagaadha irratti roobsitee yeroodha joosuun dhagaa gurgudda seetaame dhagaa akka ataraa kana jaabar dhagaa yookaan akka bishingaadha tokkichi immoo achirra bu'ee fanjii orjinaalaa beeke fanjiin rabbi takka ta'isii geessu jirtu meesaa'ilaas Israa'elee fi Iraan wal dhoohintuun kan ajaa'ibdaa mireeti gurguddinaa fi sagalee kana qabu kone bar waan akka fere bishingaa kana laal tokkichi bee jalumaan baaje tokkichirra bu'ee jaluma baa akkasiggaa ka asfin maakul godhee jeebar okhaya nyaattee beeladaan tuftee godhee jee akkasiggaa walii tolli dadhabee mire horiisaarra kaayanii warri bakkaa ka ilaalchu kalallab walii gaa Allah kubari waa beekaniimi kadachirra gangalatu dhugumaan rabbiin keenya jira jedhee amma isaaniititti akkasi gandaggalanii barri sun bara arbaa jaamee walii beekame jechuudha namni gaafas dhalate bara arbaa jaaniin jechuudha akka bara gaafa sorgoo gaafa lolaa gaafa saffaraa gaafa mana diigaa jedhee namu bara sun inni mutti gaafa kana maciyyoon dhalate jechuudha dubachi booda yeroo dhalatetti waan dhalloo isisenne mire halima dhalloo isisenne tubaga haadha du'ee luusifti takka gaafedha maaliif luusisan lugaatiin inni warra kuno warra baniisaa jidda dhufee lugeef bu'aan maali aadaa maaltu jira sanirraa qabnee inshaAllah amata Faransaa mucaan akkami fixatee achi booda ummansa addunyaarraa deemte درسي تاني ترفاجر تخيزتي ولين اتفقنا الرعم سينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله دلتي أما تافوري تتدامني كسي كبتشا دي مالا سيني قال إبراهيم الراسي قالت مجان دلت شوف إنه دلتي إلى هنگا أما تافوري إنه تتدامني إذا كان وسمو جيانو أما تافور تنگي وراتين إذا كان وسمو جيانو إن شاء الله إلى هنگا دونگي وراتين أكاسي ورا qalbiin teenya cina qotte mon kun isa bira nu jirtime warra shafaa zarkate rabbi nu agod warra jaalala zarkate nu agod warra akka garte sammuudhaan akkasi waa'ee seenaa haasa'e kanatti hojiidhaanis waan inni ittiin dhufe dalagee guyyaa qiyaamaadhaa tanaan shafaa zarkate mirkaa'e rabbi nu agod shafaa rabbi nu haaqan jaalala rabbi nu haaqan nasri islaamummaa nu haaqan nuti seenaan gaariin akkana warra irraa dubbatamtu nu haa godhu warra seenaa gaarii dabarse nu haa godhu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.